Ni bwega sana mutegeri wa Meru TV na nkiethisia mwanya ngikuwata ugeni Uguru Narua ngikuretera ndeto na njira indaja tutero tumbete kuthatu ikuthuranira muthenya yo Narua kumantere mwanya bia gicigo bunge bia Meru na kinya ome ya Meru gakurikania Narua ni tariki kana gakurikania getana mbere kuthangi kurikania ati Narua kuthuranirite mantu mwanki na kukomba kuthiro gikurukirwa gwitana mbere kuthiro gitegera ndeto cietu cia Meru TV na tuikureta iracio ora citite na mbere kwithirwa igitukinyira unirito yakwa urimbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria ndeto cietu Uguru Narua ni ati nawe mubunge wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru Aburi nerigiri kwithirwa hakithithia muchemanio jwa ntuku ijire na rakithirwa akiaraniria na muingi kuma ruterero rwa Tigania East agita na mbere na kwithirwa akiaria hari ruterero kana mathikone jamwe ruterene ru noe manager wa ruterero rwa Tigania East noe mwirigi netete na mbere na kwithirwa akiuria aciari ona kinya arimu na aritwa bonde kwithirwa bakigwatanira na kwithirwa bagikia kabagaitikira baguikia mbacari cio kiri ofisi cia chivo iraira akui nabo gutigira bakomba kwithirwa bakiawa mbacari netete na mbere na kwithirwa akio Mheshimiwa Mpuru Aburi no na ititaniritie kwithirwa agitigira gukiri githomo ndene ruterero rwa Tigania East naraba kuwa akethirwa gukiri githomo gigukurukira wejani bwa mbacari muno kiriana barabara cukuru cia kwana baraba kwirikana ni bethiritwe bakiuba baingi bo barithirwa bakiuma kiri misi iteguciumba no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterero rwa Tigania East Adams Muturia na nteto utariria twabangite kwa form cietu cia mbacari na mheshimiwa lakini no tugoe muchemanio jwa tea factory ruyu twacenjia twethia mandi ku antu bara twinao bakiuchwa na karamana muthara bamenye ntuko Jumatatu rukiri tukathilunga kire ofisi ciothe chiefs cionthe tukioya form cia mbacari antu baba mekindori na thangatha tuko Jumaine tukanjiria njukiara kwa Simba twetanie na location cietu cionthe tukioya form cia mbacari na mheshimiwa akaithira areo ukiakwitha wi muciari kana wi muritwa hakikisha wa apply mbacari no to mheshimiwa Mpuru atikana kana kamongo ana na kiana batiania bonde selele wakira wa apply mbacari ya form no apply mbacari na ingwitikia drenama ukia wa apply boya ukona no to mheshimiwa Mpuru enda kwana bonde manto ameendelea mheshimiwa tenda uyaria wina metho ibo yona ya mathongo mpio dwareto ya mbati certificate mikindori yara fertilizer tukaura mikindori na mheshimiwa Mpuru amo abuna retete Huduma Center mikindori kenda tubeto bareka wita kuira services town batira mikindori Mpuru na ringirwa kalwe okia kwina mabara umite kurune kwirwa sana ubona no tuibo kulukira barabara ine tubukona ni wikirwa lami kwantu bakuongo aba wikira kilomita yele ongo ibura twayite ongo kai wikirwa biese kumako ndendo bwira lami nenye ekrono tumto na yete no kai ati wau na uteru twayite no tubalami kai wikirwa kendete yantu betu nenye ekrono nusu kilomita getha ni kero nusu o mwaka thaye kithera kinyere kuna tikana teuma karieni ngotia mheshimiwa Mpuru na bukareka chikiro rongo kenda 2027 ikiwa yokinya tumba kwitha tonete matunda yara twaringire kura. Na tugitigana na ripoti tukieta na mbere kwitha tugicokerera ruterene rungi na ara nabuo wagagia boukaria nibwithiritwe bukirumirira muno nterene cia Igembe na aria antu baruterero bakuwa nibethiritwe bakithukirwo ni maitha wegita kwegita na kinya ng'ombe ciao cionthe ciomba kwithirwa igitiwa ciji ni amba kana maitha kuma kaunti-ini Muturi nontu bura butumite antu baba ruterero nandi bagaciumiria na kwithirwa bakiuria kinya mujumbe wao no Julius Taitumu kwithirwa agitonyera gatigati na gutigira ukaribu kwithirwa oneka nterene u nontu ni bakuwa ng'ombe cio cionthe ni ciji batina tuja wake indi ng'ombe inene cionthe ni ciombite kwithirwa igita ni baugite ntu bo bakuijirwa ng'ombe ciao na ndi butumite bakethirwa bagitigwa barenkia mukeo kana batina gintu gia kuigwatira nontu into bira barerigirite ni biombite kwithirwa bikijo bionthe no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterero rwa Igembe Mukiri wa Nkonja na nteto utariria na karibe Igembe North muno barabari ya Nterese Ndwanda na bare arevi ende ninkayona nyamaro ntuko nontubo wamba ng'ombe rira ene ng'ombe baba kuabo ende monkathai ni toyo batuiri na ngweyo inene ni kwetha beturuiro soro nontu ng'ombe ni sigiro cionthe irathira nde motorio nturei na impinye legete muno no to githwa ntieri to ya wonto ya tu
batuka twinagurira kunene na maithori tukiora cieningi turi Kenya onto gutuka kinya miunda bau tuteta yare kuremera ansia gatugwengwa ana tutekurara kinya mesi ukiwa toroka kuthuanira ana ni baserero isukuru batu ingi tokoringera itu itokura munene tutinjai twalelito twiberuki awo ito kinyoge thote na bata tokoringia kura rengi ogaraka tothira thai twanga icinda atiro ato yao wangu kundi osoro tutekwenda inya kunyunya kamwe karagwe othai turerana na kithagene wete inya cukuru kinya mtoboli tu ngo thai ato te inya kwendri to kire ori atumbocie turete thina twokoeni nyani batere cukuru no ndu cukuru ithata baru kwe sabuta goria batu twokoeni ende tu taitumuna twoko na riu ende beto mantomwa kire mubunge wa Julius Saitumu eurorikoni wagagie bobo karia na kwithukirwa ni maitha kokaita na minya itoringa kura batwe obwa ora muntu onge aringite kura kuma ora muntu onto bande ogirire aringa kura nde muntu wethirite kana genisa nebo ndogirire ndaringa kura na tote kubwa tokiwa batwe into bibieto. For example, ng'ombe 48 ira ciurite au ciumite inya iyingi ikiakura batutikira kuwa mwesimiwa ibo bawatene na raisi baija ng'ombe cietu kintu gietu kiteminya kurirara na muntu we nakyo ni mugenya na winde mugenya na kitilo tura na igenya na ninkuri osuru oni na ngwiwa mpinyeligete bo nene nke ibu onto ngwini jengito manage mwesimiwa tutaitumu olele one onto bo to garameti ao ote mwana kuma eta cukuru onto ana thai cukuru ya ithata ibebelete tayari no ntu ng'ombe ira ciecho ikuche yukirwe ende taitumu na twira onto bomwe ng'ombe iriyo yeta thamburwe na iweta twati wotheri batu ni ibao iweta otethi thamburwe kana nikechiri kemwe na cio twetuminye bu ntukuba yokacia ng'ombe ara ora batu twari kangwena kala tunete ngo imorungu inyo tutethiri batatu oroha ende batu onto twego no tuko na bariki inyo onto batu tuyatha imara tuwete tuanja tuigwa bubu no gatukwiria toibu butu atinya kongori iko ende batu tukwenda utethio nonto tukwacio tugwitetheria nabwo batu tukwewa thina pio ni sabuteye tete twatoro ito te thirikari tute na mantu tute na omenge tu iba tutethie Nkiripotera Meru TV kuma Mwathi Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja na tukimaruka ruterene tukathiora muthigo mwanka ruterene rwa Tharaka na aria nandi nyuma ya arimu 13 kwithira bagichumiri na kuandamana na kwithira bakimeneria muno MP wa Tharaka no Gitonga Murugara na kuga ati nombete kwithira agitejanirie barua ati wandikani nandi kiriro kiao ni kiombete kwithira agikithirwa arimu baba igitere bandamanite ni bombere kwithira bagita KTC kana Teacher Service Commission yomba kwithira bakiuria utethio kuma kiribo na kinya kuma kiri atongerie bangi kuma kaunti neu ya Tharaka na ara nandi utethi bubu ni bombete kwithira bukionekana ntuku ya narua arimu baba ni bombere kwithira bagichokerua barua icio cia wandikani na bomba kwithira bagituma maskuru mwanya ndene ya rutereru rwa Tharaka na ara nandi antubantura aciari na kinya akadipa rutereru rwa Tharaka bombete kwithirwa bagichumiri na gucokia ngatho cia mwanya kiri atongerie bonthe bara chumiririe na kumba kwithira bakigwa kiriro kia arimu ba na bomba kwithira bakibatetheria na mwandiki wetu Nteto kuma rutereru Ndagara Waiguna na Nteto utariria barua ciana bachekaria batina simigete hata chume latina ya sote chokwe chekaria lazima chume ti mwana tunya wanankero ronge wakira mwana ena haki chekaria ena haki ya kurengero barua chio karatibu hata na si chekaria kibigungi gete hata na chume sio chume batin chekaria ena haki yao barua chicho kuitao tunya mwana mtu tibu kwa tile chekaria chio chume barua kama ni dato na sauti ile chokwe chio tisa sawa ukika na tunya kaka angechekaria chekaria kiao na ndio kinya paru wakira mwana na tugitigana nya ripoti ya Tharaka tugachoka rairi na ruterene ru na ara nandi nabo atongeri banduki imbithi kuma rutere rwa sub county ya Igoji nabo ni bethiritwo bagichumiri na gwetana be na kumeneria mubunge wa South Imenti no Shadrack Mwiti ni kiraba kuga ati atithiritwo ari na maendeleo no tebio mbite kwithirwa akibatetheria nabio atongeri baba bombete kwithirwa bakiumira ntuku imwake nyuma ya mwingi kuma thoko nene ya Nkobo kinyambo kwithirwa bagichumiri na kumeneria mubunge ojo bakiwa ututethio bakuona kuma kiriwe no mwandiki wetu Nteto Jeff Agituma na Nteto utariria nyuma ya bamwe batongeria na akari kuma Nkobo kumira muthenya jwegoro na kumeneria utongeria ba Daktari Shadrack Mwiti
na ndiakari kuma Egoji sub-county ni baumirite kinya bo na kumeneria mujumbe uju ni kiria bakuga mujumbe uju atethira kiingia mawira nekanire nabo igita ria siasa na ko miaka iri ari utongerie ne gutibio muno ethirite agikinya ntere iji maendeleo ja thirikari nene tuije jabati kuma kiri MP wetu gintu kiambire barabara jietu Egoji ni ithukite muno kuma kiri barabara jia national government barabara jietu ni ithukite muno ni impassable utiumba gwitira ukaura gogetera mathaa kinya matano kenda njira ikarabwega umba gwita ngugine ciaku kou ni tukuona batu tukiinyirwo muno na ntere cionthe ni tukuga thirikari gukurukira MP wetu Dr. Chandra Kimweti atuthikire antu begoji tuthi bangi betu barikitie form 4 twina tiveta za gazetted endete ngogene unte goji nio ithiritwe au nyuma ino tonga bula bunene muno borimi na mantu jangi jonthe lakini kagita gaka ukeja gutegera batu neti tutigi nyuma kiri mantu jonthe bakiaria chiegie kieni kia ndege kiri sub-county ya Egoji atongeria baba na ndi chairman wa Egoji Resident and Development Initiative Association ntena nkanjo kuga miaka ya 60s and 70s ni batu toina kieni kia ndege kira kiari kiaga muno muna gaitu na riu kwina policy ya thirikari iria kuga every sub-county ithirwe ina airstrip na twathingatana na mantu jego jumono tukeja kwithira kieni gitu kia ndege gitatwika gazetted bandu tuliona kyo leu twategera tukuigua kiromba airstrip na ala mitungugu na Egoji gwetu twina airstrip ira yaumbire kuthirua na njira tutije yathiriru atia no tutaigua thirikari kuge kuthiria ende tutijure yathirirwe ni tukuromba kinyau MP wetu atonyere bakirikiria karibaba na ndi ba Egoji ni bakuromba yuthi bonthe bethire bakiumira ntuku ya Jumamosi nikenda gucokaniria mugongo juju jwa Egoji na gwitia into biao kiri thirikari nene Saturday ni twetete mucemanio joma munene ya Kamunde na njenda ile tukaba tugitegagira muno ni unemployment na tugite Egoji twina resource jia kugana onta historian nendi ngaterete history ya ukanyuma ndategera Egoji tutwere na resources of which ona daizi twena jiaza ende ayuthi betu baraba inge bareta na Nairobi bakolera nau bakale makinya gucoka nja pange bagacoka nja bagatonyera kinya into binge bitikwereka batwe antu begoji Saturday turiumira karakanini na karakanene tuge uju tibeti etekale warirwa no thimenti tibeti etekale warirwa gukurukera ru twetete uria tibeti ekarirwa kisandu miaka munde nere arirwa Jumamosi tuge finalize completely nonto kwena maroroja manene muno jagwete yuthi begoji na ikyo tumawona bejete bonde Saturday kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam na tukitigana na ripoti unandi na kwithirwa tugichokera ruterene rungi ni ati nawe nyuma ya mwari umwe wa kirasi kia form 2 kwithirwa agichumiri na kinya kwandika mitandaone ombe kwithirwa akiona ati bawendi bubwega ni kenda bethirwa bagimutetheria kuria mbeca cia skuru na arauga ati aciari bawe na ndini baremetwo ni kumurira mbeca iu na ndege gikundi kimwe kia antu babethe kuma rutero andagana bono bombete kwithirwa bagichumiria na kwithirwa bakirira mwana uju mbeca cionthe ira iratigere cia skuru untu bura butumite na ndi family ya mwana uju bakomba kwithirwa bagichumiria na gikeno gikinene na kugwirirwa untu bubu no untu bombete kwithirwa bakinokwa muri uju jurari uju mbeca iyi cia mwana uju nabo ni untu bura butite na mbere kwithirwa bukionania ura na baba bari na wendi bono na bagutetheria na bangi na ara antu kimbithi iji bakiari na ndi ni baugite bo igitarira bakuyukagia mwana uju kuma kwao mpompo na bomba kwithwa bakimwikia skuru ni baugite ni bethiritwe bakiambiriria gikundi kimwe gira gikumenyekana ya Niche Foundation gikundi kira bakwa lengo ya gikundi giki ni kwithwa gigitetheria ana ya baba batiguchumba nikienda bomba kwithwa bagita na mbere na mathomo jao no mandiki wetu wandeto gumarutereru ari na chiotariria
nyuma ya murito omwe kwarietwa mbete kinya kwibumiria mitandaoni akirombaga uteithio bobichi ya cukuru ya Ndagani secondary ora umite ntereche gia mpampo wandia mithero ende gikundi kia Niche Foundation ikibumiritie na kumurira bichi ino yonthe igikeno getu kwithira turiaja gutetheria mami uju narwa nontu bwa mwana we urara Ndagani secondary school itombere kumurerera fee ya 10,500 bakiaria kagita karaba kuriongerete mwana uyu muchikwago gia mpampo baugite gikundi kia Niche Foundation ikirutanirite gutigira mbeu mbithe batire binyangia maisha mago na nchobi cia mbugita hamwe na gutigira bara batakwibumba bakubatetheria na itokwigwa tukiendelea kuonania rwendo ke antu bonthe ojorea slogan yetu yuga upendo kwa wote na mbuge itwetherete tugita ngugi nyingi aja mara ngugi cia gutetheria vijana ke empowerment ja Mantoneja sport mono ibokuigwa jathai kwena kibara Super League gejete on 13 April kumera utwethete twetethagia inya amami betu ja ntukwenge tugutetheria PWDs kuthithia project ya nguku ira enderete bwega na mantu ja maingi zangi jara tukuthingateria inyanja kwanja twethera mtu ena thina mbuga inya gwita cibitari turatwiza Niche Foundation tukamutethereria bakiuga bo muno barindenia gicigo mbunge kia Marainde no abatethia ntere ingi cia kaunti ya Tharaka Nithi Niche Foundation mono ebezete aja Mara sub county nio tukumba gutethereria karibu ntheba Mara sub county lakini te kuuga mtu ejete akwenda tethio mbuga kuma Tharaka Nithi itumba kurega umutetheria no egina wa mwana uyu Diana Murugi acokeretie Niche Foundation inkatho akiugaga narari akuremerwo ende Murungu akumuririkana mwana uyu akwa arite thina kuma ndauka niwe engineer gia mpampo aga mtu akumuthomiria wega gwa karomaga kinga gwa inya primary inya secondary wale kinya gwikira wega gwe no gutetherio ni antu pole pole riu ni ndari wandirurate ni andai nkupanga kudiguswa wira ntige nginya kau kanini riu na binga ya butumaya ni boja kuntetheria ndina gikeno ni gutetherio ni gikundi giki gia kibara kireto Niche Foundation nontu gikukinya gwakwa kieja kiantethia renda ina thina mwana uyu akwa aomba gukinya ugu igwa wega muno na ndiuga ina no ngai ne buterie nginya na kangi kenu karume kiripotera Meru TV kuma gia mpampo denia gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa Mbogo na tugitigana na ripoti yu ya murimi Mbogo na ndi tukachokera uterene rungi na aria nawe Douglas Muteoro ni MC wa Bothugusi Central na titana mbere na kwithirwa akiwata mutungiri wa Mugongo Rais William Ruto ugeni aja kaunti ya Meru kirindiunga yawe ira titana mbere kwithirwa akithithia Rutero Mount Kenya nera yirigiri kwithirwa ikithithika mweri twitite akiaria Douglas ne titana mbere na kwithirwa akiwata ndiungeje ikomba kwithirwa kireta gwiti na mbere aja kaunti ya Meru na kinya kiri gitaro giki kumenyekana muno ya kia Kirimara no mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma ari na Nteto utariria nawe Douglas Mutea MCA wa Bothugusi gatigati na kugwata ugeni President William Ruto aja kaunti ya Meru kirindiunga yawe ya Rwongoro Kirimara karibisha rais wetu William Samoei Ruto ndene ya Meru County kirindiunga yawe Mount Kenya na imbije na ama kuriunga kwawe raudi eje tukethwa tukiona matunda kira yothe twethwe tukieja wa andi the last rirari ungita kaire Meru itomwira bena rais bena deputy president uria ni mwana wetu Kithure Kindiki karibuni sana mono sentiment na ala twirigirite mantu ja maingi mono sana na imbiji nyawe eja omba kwijira sentiment ibwega nontu twije miradi yetu nontu thai president na ugite na mambecha cirio ira chikomba kwithwa chirio kia miradi yonthe iria ithiritwe irungami mono nkiariria university yetu ya Mariene mbuge nembije thai raisi agatutigera mbia inya last time na tigire mbecha na ugire mbecha chikethwa chigekirwa na imbije na ama
nontu mbeca thirikari na mbia tha ici imbije ngwicia tu ikomba kwithwa chikiendelea na mbere ni aria nkuruki mutongeria uju augite akagwata thirikari ya mutumanto ithinkia mbaru na kinya kumucokeria nkatho inyingi nontu bwa kuthura Daktari Julius Mbijewe ja mutongeria wa Ritingugi obisine ya gavana nkuga tukendelea go support thirikari irio kana irio ya exercise gavana mutumanto ithinkia tutiromba gukara nthiguru twaraniria mirandi yetu ira yombete kwithirwa itigirwa kumania gavana Kawira Mwangaza kumba kwebera gitini lakini mbije with time tukethwa twikara nthiguru nikenda twariria mibango ya abothu guchi on that lunch kwina ngui nyingi cirendereaga na bado ibije no cienderete gavana ibwega no ntubwa gutara chief of staff aumete nene centriment omone mwana wetu jawe Julius Mbijewe na itwije nama county kethwa iran smoothly gukurukira Ritingugi bwa mwana wetu Julius Mbijewe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti yu tugacoka ruterene rungi na aria nandi nabo akari na atumiri barabara ya Kibiritia kia Ndungu dispensary gwita cukuru ya Karagene nabo ni bombete kwithira bagichumiria na kureresera thina ira bakwithira bagikurukire gitari aba utumira barabara ezi na aria bakuga ni bakwithirwa bakire thina muno nontu barabara ezi nyete ukulukika ni betete na mbere na kwithira bakiariria kinyontu bomwe bura bombete kwithira bugikarika ruarua na aria bakuga kwinenya ngari imwe yeria yombere kwithirwa ikigwira barabara enewe unayomba kwithirwa igitura eria rionthe rireka matete ni betete na mbere na kuona ndi mbura ira yitete na mbere kuura muno inene ni tumite barabara gwekathuka kinya nkuruki ontu bro butuma bakare mwanya ni ukila barabara eneu na nandi batikumba kinya kwithirwa bagita kwiritira ngugi ciao nandi ni mboritie MCA wa Rutereru Mwirigi ombe kwithirwa nowe agichumiria na thirikari bagwatanire nikende babathithirie barabara ezi na mpowe nikenda kariba babomba kwithirwa bakiona barabara yokurukira na kinya gitara betete ngugine ciao bomba kwithirwa batekura thina na inya no mariki wetu wanteto kuma Rutereru mwende wa Laiboni ari na nteto utariria atumiri barabara era yuma Kibiritia witira sibitari ya Kyandogo imwanka cukuru ya Karandene ibasiumiritie na muthuro yu munene kwibwetheria barabara eu nikiraba kuwa ngari yo yeria niri akwa barabara ene una ya bagera ngero enene arua atumite turi aturi tukwija kwithira tuka disconnected antu bantu ya Karanene tu disconnected na Kibiritia na tumite twinde ote antu batiginja kinya pamwe beto ana bawa batukiri batiwa batwire ng'ombe kenda tumba kubathithiria njira akuru beto bacitanirie bombe kuthithia barabara eno ntu mwanka thaa ici kethira i skuru batu twiroka wiki ana rukiri twairite ndene ya Kibiritia ward they are pathetic especially kuma ntuge gwitia Karanene kuma Karanene gwita Kibiritia gutenjera passable ndereba wa cukuru eta wa Kyandogo ya Kandami na thina nkona njira eneji tuliumba gwita aja twita kilomita 2 kuona ndeta kumba gwita kilomita 5 kana bomba kunyana twa cukuru no tunjirete gwitika ndiuma ngaite na baro ibi nkaya kumira mpingiro ndeta Kibiritia ngachoka Kyandogo na rira kwina mbura nene ya thai ana betu bongwa twina thina nene no nturi mwe ana itukire inya baka matwingaritie cukuru no ntu ukeja gutega barabara iri inya ni atari muno kwiria ana gukamatwa ni ngari no ntu ngari ti safe kabisa kinyani ini irie tikiria dantu kwenge na woni mbikajeria twandira ru ntu be chako jagitira ata na bo ntega wonde mukoro ndongi tonjira na thirikari yetu na inya thai kuria na babu mwe batereta skuru no ntu hokwija kuthwa ngari tumba kwijaja kumba kwija kumenye kukamataana na bai maskuru baba inge na kurira cieja cia guntu myanya lakini ana ntuko na ro bateromba gwita na rieromba reo kire thirikari na mno MCA wa Kibiritia Jacob Mwirigi ni ubalikana no babwetheria njira eu ankuromba Mr. Kansela Mwirigi na tutethie thirikari ni tuthuganirie na riria gatuthuganirie tuketha tukiwa tugwiritwe no twina mantu ya maingi no twatega batu tugintu tukumaria mwanka thaa ici guti ikwacie tiria tenkano mwanka thaa inya aguri bongo tubo tukuona no tubatemba kweja area ji no tubakoja kuthura barabara ni thukite thirikari ya county ya Meru tafadhali tuthithirie ni njira iji batu turi akwe kure monya kuma nyomba inya taxi ira turi age tutemba kuria ndio tuona kiri mwetumio ngore jenga bano ngore yomwe no tiringe nde wete kirewe omwe ndi kweja kando mbo tutethia
Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Na tukitikana na ripoti tukitha tukichokera kairi mwanka ruterene rwa Igembe na ara nawe mubunge wa rutere rwa Igembe no Julius Saitumu ntuko ya narua na kumbeta kwithira kithithia ndiunga wa njiawe ya kimaendeleo ndene ya sukuru imwe ya sekondari ya Antobeto na raba gwitite wikia mbasi ya sukuru ukiri aritwa basukuru ya Antobetwe na kumbeta kwithira bakithingatana na mutongeria wa baraba ingi ndene ya mbunge ndene no Kimani Ichung'wah na raba tete na mbere kwithira kinyaba kimenerio ra wari munini wa rais no Rigathi Gachagua na kumuria abombe kwithirwa akia thirikari kanya nikienda itana mbere kwithirwa kiritira Akenya ngui bakiaria nibagwite thirikari ya William Ruto nibatere ni kwithirwa kiawa kanya karaka batere nikienda bombe itana mbere kwithirwa bakiritira Akenya ngui na kinya kujuria mawirane yarabonde bombete kwithirwa bagikira Kenya igitare campaign mwandiki wetu wa Nteto kumarutererwa mukiri wa Nkonja ari nacho tariria Nikiri kiatho kia kureta mbasi ya Antobetwe Kiongo Secondary School kiatho kia utongoretwe ni mubunge wa Igembe North Julius Saitumu ara kwetewe ni mutongoria wa baraba inge bunge nene no Kimani Ichung'wah baretete mbasi kile skuru ye today because tumepewa hii nafasi ya kuweza kupata mbasi mpya. Wetu waweretwe sana. Nimenyeshewa leo vya kutosha pale shule ya watoto hapo kama wewe na wengine. Antobaba ngiba weretwe. Antobeto wetu weretwe. Ione basi etoambo yedi orokete. Hivi karibuni nilienda kwa mheshimiwa rais na ninataka apigwe makofi pahali popote hapo na aone. Nikaenda nikamwambia akataka basi nyingine ya shule ya Marire nikipatiana hii na hiyo basi iko jikoni. Na ninataka Kimani akirudi huko. Ende ndwario cio ndeni cionekere kwerekeria ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua bakimumeneria bunene. Mtu alitembea hapa juzi. Kwa mundu aliongeta arako akiwa anaringara Taitumukura ndiye aliombea Taitumukura. Mtu akiwa Nairobi ananiombea kura hapa. Huyo ni mtu anaitwa wa Munyoro. Sasa acha nini niambia watu wetu. Kinyamwako la hata na mugoro wake. Eta. Kaita muonga. Ende wewe aligeta kelala le. Uraipo mwako wa tamaketa. Hakuna mama ambaye anaondoka kwa nyumba lake wakati wa mavuno. Huyo alikuwa mkulima mjinga. Na tunataka watu wasafi. Kendege aliingia. Iko makosa kweli? Sisi pia tulikuwa maumau. Yule mtu wa mitego nilisikia akiwaambia ati mimi ndiye nilikuja hapa nikawaambia nyinyi watu wa Igembe North mchague Saitumu. Si alikuwa hapa kwa kanisa? Anasema ati yeye aliwaamurisha nyinyi. Ati lazima mpigie Saitumu kura. Ilikuwa nyinyi kupika kwa hiari ama mliamurishwa na mtu? Kiburi ya hii siasa ndiyo shida. Sasa wewe umefukuzwa kazi iliyokushinda na wabunge. Sababu ya kutukana wabunge, kuwaonyesha madharau na kuonyesha raia madharau. Unaenda unaambia raia, unajua kama sio mimi kusema hii haitafanyika. Na hawa raia wanatuambia serikali ni raia waliunda. Sababu kuna wengine kazi yao imekuwa ni uchochezi kwa kanisa, kwa mazishi, kwa maredio. Tunaambia endelea, mdomo ni yako, si ndio? Lakini ukija kuongea na wananchi kama hapa Igembe, usiwatishe kuambia ati wewe ndio ulisema wachague Saitumu. Ati wewe ndio utakuja kuambia watu wa Igembe watachagua nani. Hemo ndogo akakubuga. No riu ende ni bawite bo kethe abakiria ara kwina witi na mbere na batethe abakitangatanga na bari thirikarine. Mnataka tukae huko tukose barabara? Hii soko ya Lare inaenda kupatiwa 350 milioni. Barabara soko la Mutwate 350 milioni. Ofisi ya huyu 50 milioni. Ya Lare tumalizie 10 milioni. Hiyo mambo yote tunatoa kwa rais. Sasa wewe mwanafunzi mwerevu, mama na baba wakipigana, wewe unaenda kukaa na yule analipa nini? Karo. Wewe utarudia nalo kwa abi? Bichi. Kwa nini ndio abi siere kana itore? Ndio abi siere. Tigwani yetetagwo kinya mukawaruko.
Mnasikiaga wakiniita bibi ya Ruto? Sasa mkiniangalia nimevaa linda kweli? Lakini nimewaambia hata muniite bibi ya Ruto na barabara ya Kaelo ipate rami, nitaitika hiyo bibi ya Ruto. Sini kweli? Wakiita Ruto Kasongo, abora itwe Kasongo na Kaelo na Mtwati, soko ijengwe, si ndio? Sasa mnasema Kasongo ajenge soko ya Mtwati? Kasongo ajenge soko ya Lare? Kasongo aweke barabara ya Kaelo rami? Tusonge na Kasongo? Ikienda mnasema tusonge na Kasongo? Nemwangu tusonge na Kasongo? Na rĩu ende nĩ bawĩte bo kethia bakiria ara kwĩna wĩti na mbere na batethia bakitangatanga na bari thirikari-inĩ. Na tukichoka haja taunini ya Meru ni ati nawe ngavana wa Meru no mutumantu ethingia ntuku ya Narua nombete kwithirwa akiriungira cibitari nene ya Meru level 5 na ara gwitite gutega mirandi mwanya mwanyere gwita na mbere ndene ya cibitari u akiaria ngavana mutumana ugite ati we thirikari yawe ikethirwa iri thirikari ya kuthikira ritingugi na kuthikira mathina jao jarabari na Jona Kinya kumenya uria bakwenda kwithirwa bakithithirwa. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na Nteto utariria. Gavana omweru wa county ya Meru jawe Isaac Mutuma ntuku ya Narua nombete kwithirwa ariungite nene ya cibitari inene ya Mutindwa nomba kwithirwa akithiroka ku na ethirwa aina jaja jakuga ntuku njega twe ya kuliunga cibitari yetu ya Meru Training and Referral Hospital. Meru Training and Referral Hospital ni cibitari ra nene kabisa ndene ya Meru, Embu, Isiolo, Tharaka Nithi, Marsabit na cibitari yina daktari bara bakwendekana kuhandle type cionthe cia mirimo na cibitari yina equipment kinya kethera equipment imwe cietete ku expire but ta thirikari tukabwithia bora tubatire kubwithia nikenda to restore cibitari yetu kiri status we batire ku offer health services kiri antobeto bora bwangwiria buru bora bwangwiria kabisa ni ati ndaliunga cibitari ndakurukira ward ya Sanjeko ndethwa nacia ni hoteli na ya 5-star hotel ni utheru bura bweku. So these are our unsung heroes, the team, men and women who wake up every morning paka ukira kundumia antobeto rimwe nyabatere imechara rimwe mechara sereri meri ire thatu rimwe na bao bongwa bate skuru lakini baka sacrifice kusavu antu ba Meru kankwenda obwira tangavana wenu boke savu antu ba Meru kana boki undumia antobeto na nekere ruterero rwa health woni nani tangavana ndienda kuhakikisha nkabundumia anjende kwa ni kuolelia kana igutegera welfare yenu igutegerwa kwa mbere tugategera manto ya promotions cienu turite baraba twire meaka emingi bakeitangugi na batona promotion bayairi working condition ya ritingugi beto ba health to improve baya thatu turete equipment na turete ndawa cibitari cietu bayana tuendelee kutrain mandaktari yetu nurses beto na kubwithia into kita refresher courses na jau ni jonda ya kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindwa Jwakangangi North Menti Meru.
Na tugitigana na ripoti yu ni ati nabo atumiria kana ngwataniro ya atumiria ja kaunti ya Meru nabo ni betete na mbere na kwithirwa bagichiumiria na kinya kwithirwa bakiuga ati ni bethirwe bakiawa ukaria nguruki bakiaria ni baugite ati kana ni betete na mbere na kwithirwa bakithumbia atumiria bangi baba kwithirwa bakiawa mbeca bagachokia na raba kuga ati mbeca ni cia banki nene ya Kenya ira izikene ya Central Bank ni tibatere kwithirwa ikiregwa. MC Mwitonga hari na rugono ruru. Ngwataniro ya atumiria ni bombite kwithirwa batirimanite amwe na kwariria mantu kathumba bumwe buri bwa kugwata mbaru utongeria bwa thirikari enjeru iria ikuthithua ni mutumato ithinkia na bunge na bunde bwa gukaribisha president then ya Meru African Church with the Holy Spirit bokwa branki ya thirikari ni mantu ya insecurity asa iria ituri security ne kwethera indu ni muno na chief beti bagerete kurita ngwe lakini kinya bakaringirwa thimu utuku chief atomerero tora no tutebia nabyo biramba ikabirabyo ni kirankiromba thirikari account kana thirikari nene ibaye wega ntuka wikarakia kendetwa ayeta area manager bakamba weta area yukare thina barabara ne chietwa yokwaga security imbonete nya muntu aichunwa thimu barabarene na muntu akaura agumira githakena kaura ache muntu kuingana nwe. Kuna pesa tunaona zikipatiwa makanisa, unapata bishops, viongozi wa ni untu bariuga ona kanisa ene maraya jariku namba bariku na barita mbeca ate aicokagua kwa sababu pesa si eti ni pesa ya dhambi. Hakuna pesa ya dhambi kwa sababu zile makanisa au wanarudisha pesa. Kuna malaya kule ndani kwa sababu ujui ni ya mtu, kuna wezi wanatoa pesa. Kwa hivyo pesa ni ya Central Bank, pesa haina shida. Pesa iletwe kwa njia taratibu kama sisi tuko na sako. Pesa iletwe kwa sako, isaidie wachungaji, wengine waache kutumia ujanja kupata pesa. Wakipata pesa ya kujimundu kibiashara, hata kazi ya Mungu itafanyika na njia iliyo ya halali. Ninaitwa Bishop James Gishoro Marete, General Overseer wa Mountain of Grace Church International in Kenya. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa sababu ametujalia akatupatia gavana mpya ambaye ni Isaac Mutuma Ntwithinkia. Tuna great hopes na yeye na tunamcongratulate. Kwa hivyo tunamuuliza kama ushirika ama caucus ya Roirero Alera Pastors Fellowship pamoja na Tigania Pastors Fellowship aweze kufanya kazi pamoja na sisi, na sisi tuna plan tutamsupport na tutamuombea. Tunajua yeye ni mmoja wa wahubiri kama sisi, kwa hivyo anapofanya serikali yake asitusahau, anaposaidia vikundi vingine. Hata wachungaji pia wana masako kama Tigania Pastors Fellowship sako iko, Roirero Alera Pastors sako iko. Kwa hivyo atusaidie. Pia tunajua na tumesikia ya kwamba His Excellency William Ruto anakuja Meru. Sisi wachungaji wa hii caucus ya Tigania Pastors Fellowship pamoja na Roirero Alera Pastors Fellowship tunamkaribisha Meru na tunamshika mkono na tunamuomba pia akija support sako. Tuna sako mbili ya Tigania Pastors sako na Roirero Alera. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Northimenti Meru TV. Nifwega sana mutegeri wa Meru TV turirwa twaye wa mbeta tugachokia tutumire mbeta na ntumbeta tisia mtu indi mbeta ni cia Central Bank. Nitikumenya iyo mavuri kuvura yau lakini nivugomba kwithirwa bukiro we upote tumairwa mbeta withirwa gichokia. Kiri ripoti ya MC Mwitonga ni utomba kwithira tugikira gatanta tutese tuguru bonarua ngakwire bwega sana mutegeri wa Meru TV no ntumba kwithira ria muna batwe tutegerete na kinya kwithira gitu watambaru magita yonde tukikuletera nteto na njira endaza kuma ichigo bionde bya mbunge bya Meru na kinya ome ya Meru na Kenya yonde na tukethirwa tugikuira nimbia yongwe gwita na mbere ndene ya ndiguru yetu. Asante na mwathani tena mbere kwithirwa agikutharima tonane kairi ntuku ya rujo mathaja jange kuletera nteto na njira endaza unirito yakwa urimbita Njeri Wacheupe.